Bok, danas ćemo igrati, ovo je izašlo jučer kad Sky PvP. Idemo uzeti si kit. Snajper. Archer je jako jak jer ima beskonačno jedan plamen, jedan i snaga 4. Ali zato je mač slab, a kod ovog tu nema baš tako jako. Ali mi nećemo i tu dole, gledajte kako to ide. Leti! I can fly! Više ne mogu. I često je ne mogu otvarati. Ajmo zapalit. Selerela. Steka mi server baga. Evo vidim sad je. Okej, sad vidim. Tak, ajmo tu dole, ali tu dole uvijek se vidim. I idemo tamo gdje ih je uvijek najviše. Ajmo, nam pokažem. Ne! Što pada? What the heck? Što se desi? Što steka? Neću ni, ne da mi ni da pucam. Kako mi to baga? Vidi, 1, 2, 3, 4. Ok, idem dalje dok server. Čekaj, nek mi idu ubit. Ovi tu dole, dole! Sad se ja čuvam. Ajmo, ubite me. Ovi tu su, tu vam je dole rijeka. Ok, evo nas. Tu ih je uvijek. I neko me već tuča, mislim. I što ćemo umrijeti ili što? Ne znam zašto. Ja sam tu prvi došao već. Ja sam tam prvi skuđao. Vidite, tu su svi skoro. Ovaj tu me sad gađa, ali je me pogodio. Sad će me pogoditi. Ja sam crk, a neću crk. Sad će me pogoditi malo. Pogodio me. I crko sam, to te pitam. I sada idemo u spawne. Sad malo manje šteka, ali idemo. Ne da mi van, zašto? Hoću mi dedat? Neću mi dedat. Ajme samo hoću kući. 7 sever. To! Ne! To! Dela. Ja mislim da ću sad donesti. Ajmo ovo uzeti drvate. Uspio sam. Daj me. Spawn off server. Jel ovo dosta dobro? Joj! Spawn. Ajmo mi uzeti ovog snajperistu. Čekaj, ovi tu idete dole ili? Ovi isto idu dole. Koje su ovi tu? Svi idu dole. Di ste? Konjevi jedni. Neću ja tam dole. Eno zajnog buteljka. Beži! Aleluja! Mari za crkva. Ne! Mrzim ovo mjesto. Neko me ubija, samo idemo koliko snimamo. 4 minute. Ok, oprostite što je ovo 4 minute. Oprostite, molim vas. Ok, oprostio sam se valjda. Opraštate me možda. I kako se zove, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Čekaj samo da mu... Jeste mutavi?
rekli kako su mutavi. Doviđenja!